kuyaleta maendeleo katika kila eneo ya nchi. Ni furaha ya kipekee kwa wanafunzi wa hapa, watapata nafasi ya kupata jengo la hostels. Wanaimuru wa Dikiri hoye! Tuko tayari sasa kumsikiza rais. Tuko tayari kusikiza yale atakayosema. Wapi ishara ya kukaribisha rais? Wapi ishara? Karibu Excellency Transmara KMTC. Anaendelea kuwa mkuu wa wananchi. Ishara! Wapi tutamia? Bas. Pigabe Murwa Dikiri chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Wamune. Ugurene goroni. Uranguriki? Goroni? Bas. Kaitu yura asubuhi. Amu pandaptai nebo emetab Kenya kekweriye ng'omnotet. Ongen kunoto? Ko emet kekweriye ng'omnotet. Ng'omnotet kenamchin sukul, aketese college, aketese university. Awakase? Ko kanyoyu rani eng boisionik chebo kokwonet Emurua Dikir. Okose biikab Koranguriki? Ako sukulini KMTC neotinye eng yu kemeche koteswech lagok chemutai koeku biik cheinyoisei. Daktarinik, clinical officers, pharmacists, nurses ak chun alak. Okase? Kosikotesak lagokab sukulini kemeche ketekwak hostels eng yu ole menye lagokab sukulini. Kakiibwok siling million 240 chekiteke college ni. Okase? Ako kamwa ale ngobeku kenyit agenge okakoborok teksoni. Kakomwoiwo mwalimuyotab yu. Okase kutit anan nangalal Kiswahili? Okase kutit? Chamgei. Wamune. Nga okase. So, koine kakomwoiwo mwalimuiyot eng yu. Kolenjo ng'ering'in ole kesomane eng sukulini. Maunata? Ko mwalimu yuko wapi? Huyo mama. Wewe mwalimu. Sasa meche keteche darasa chetia. Tamanaklo? Bas. Nebo koroba. Omeche keteche in school ana omeche keteche koroba. Ana keteche tugul. Bas, hiyo madarasa 16 ambaye huyu mama amesema, mimi nitawajengea mwenyewe. Na mimi nataka hiyo kazi ianze next week. Sawa sawa? Ndio kufikia Januari hapa hiyo gorofa mmesema iwe imekamilika na watoto wetu wasome. Sawa sawa? Kwa hivyo wewe contractor wewe, wapi contractor wewe hapa? Wewe Gurinen ngo, unaitwa nani? Jina? Eugene. Wewe Eugene. Sasa nitakutumia drawing na hawa. Drawing ya madarasa 16. Mimi nakutumia pesa next week uanze. Pesa yangu mimi mwenyewe nitajenga. Tawajengea, saa ile unajenga hii hostel, tafuta wengine iende inisaidie kujenga madarasa pale. Sawa sawa? Kwa sababu mimi nimesema hivi, wakati tunajenga mambo ya taifa la Kenya, ko mama jabiga Emurua Dikir ni utu bike mile umejo wabatai. Okase? Mojo wabano tai. So ko sigete kwa gine sate kwa tarase jota kakimwa engyo tamanaklo. Ko kasi ngongi ko meken sure ole kapwa lago ko soman.
kimutu chebunu emet nin lakini chebo kurgat yu kokwek cheimutu. Maunoto? Kora kanyo koroni asikobit kabakerwogin market nemite yun bo Mamboleo nekoketech kitore arawani nyone. Orono market nekimeche ketekwak eng Murwa Tigir town. Orono affordable housing kokekono million 800 chekiteke affordable housing eng Murwa Tigir yo. Makemeche Murwa Tigir koek sanda. Kimeche koek town. Anane. Unoto alama unoto. Ongyen mi yo kole koek city. Anane. Maunoto? Kwameche atech korogin kotokis atech koroba olabo taman olo nyo. Kotok korok kele kakobit taunit eng yu. Maunoto? Aikashine? Rani kora awendi atau university. Kiosom biikab Murwa Tigir ole ngeteche emet omache ketech Murwa Tigir ni. Kacheng'wok chepkondok 1.2 billion ketech university eng Murwa Tigir yu. Akibotou rani kokobit chepkondok ako kokobit contractor neteche. Kora kokanyo yu asikobit kekoshine. Kiosom beek ole umeche kekonok beek. Korono dam nebo Kolonget kokoit contractor tayari. Kokekonok million 560. Ako kamwachi biik chuk chebo beek alechi kotes million 100 chekiname beek kot koit korik chukwoket yu. Maunoto? Ang yeityo ameche ketestai eng ng'alekab sitimok. Amut kokoany mi Narok yun konye ketau ng'alekab tekset nebo keunganishan sitimok. Billion 2 ak million 800 chekokikochi biikab Narok. Ketes korik 15,000 chekitesyin sitimet. Kemeche koboto chekwok eng kokwane Murwa Tigir. Oroni dollar line ko sikopangan ak biik chuk sikoba tai. Amwaiwa kongoi ale okase ameche amwaiwa kuni ameche kebe tugul pamoja. Akameche Murwa Tigir ni kewale boisionik. Amakiwale boriet, amakiwale besiet, amakiwale chemarget. Okase? Amache kokasa komie biikab Murwa Tigir. Matatya ng'ololi kutit eng mkutano neteni. Lakini amu ameche kokas, mameche mutai ole kisirech Kiswahili. Okase? Mameche kotakas kele kabit besiet eng Murwa Tigir. Kikimwa eng Kalenjin kele ngong'ering beek kobo beek mustai komakitesyin beek teret. Okase? Omi yu nguno eng kwenutab biik chun. Anane? Maunoto? Kongototesyi beek teret eng yu ak chemarget otestai ano tai. Pana mimi sitaki maneno. Okase? Kiongozi age tugul nekakekonin kirokto nebo kandoinatet. Meboisie kirokto nebo kandoinatet ipchei biik. Meboisie kirokto nebo kandoinatet ibesie biik. Kandoinatet ko kituiyo biik koek biik kit agenge. Kamwa kele kibagenge ko kimnon. Anane? Kongebesio keterteritu. Meche oratage oigu kibagenge. Ami yu andochini emetab Kenya. Ang'ololi kutitab chego. Komutai sobesi eng yu ochenge. Okase? Okase tokas komie ma. Maunoto? Ameche kebe kipkutinak. Okaso biikab Murwa Tigir. Ami yu andochini Kenya akotinye kamuget abwal emoni. Amune sote ameche ngotete boisionik ngolin kobangonotin ngoli. Singochorugei komami chemarget kekoshin kele no kwendi yu, no kwendi yun, nin kwendi kipkutinak anan otinye ng'alek biikab koroni. Kokochi kandoinatet dollar line ni.
Lakini ameche amwochi tupchoni nyu Dollar Line. Alech ornyo. Ium bichu. Ngoba bichu kipkutinak. Mebesye bororioni. Mepchei bororioni. Ium kobaet agenge. Ako mesich nebo batai ak nebo mo. Ngoek agenge bichu. Anane. Ak ami yu atoretin asikobit koumak bichu akobit bandab tai nebo emet. Maunoto? Okase biikab koroni? Okaso. Kamwoiwo kabisa amameche biik chuko supporteni Dollar Line nyo osas biik chun alak. Hapana. Meche koba biik koek agenge. Akobara asikobit koumak biik akobit kalyet akoba biik koek kipne. Kipkutinak. Maunoto? Sasa hii awendi nguno arachi emet nin opche eng kurgat yu kokotech anan kong'em. Hapana. Mayani ng'alecha kabisa okasa kotokas komie. So kora kabunu barabarani ane yikia deputy president nikinyatau barabarani. Maunoto? Orono agere kokoterterit. Maunoto? Kakochang'a potholes. Kumele ngele kwa chelewan kiawe iwo Kisumet ni barabaret ne B class meteni niko nikikisome tum rani ko mane nebo mayek ateje ra ko smart anane mamunoto niko ki mogere ile ki leblep kole nikimo ikileje na kole ulis sikotogu akatuit lakini rani ingen ile kingoteje barabarani koki million 25 million sosom kilomita agenge lakini koboibu kas nekiteje kilomita agenge million 150 sikoteka kabisa koteka kamu koroni komeche ketech koteka kamu ropta ako menet ako tabut anane ole so kokas ole kwato barabara ngete Nairobi akoi nyokoitin Mau Summit yo kokonya yem inge kikure Salga ongen Salga sikonyo embamosyu konyo Chebolei konyo askorani ngwongeni akonyo kobun yuto ngwonget yu kolanda kwa Shartuka kwa akoi enosaen ingomasin okose kotauge arawetab 10 amu chang chepkondok chikikabachengate chepkonda ng'ung'unya so ko omuite kidogo anane kyaituni ko deputy president nyokotemenait nin kai ko kanam emet ibi komie unoto amat kwam jagruba itu relax kuna maneno anane unoto ngoite arawetab 10 kaitung nya contractor nyiketau ketech aketech kabisa konyol okose biikab koroni so kang'alalwa kutit nebo chego kutit nebo gaa alenjok oiku kibagenge achopot awal emoni Emurua Dikir amakiwale emoni ng'al kiwale boisionik maunoto kuna ameja osomok kakekashine kwa hivyo tutaendelea pamoja. Mimi nimesema hivi hii college yenu hapa tumewapatia milioni 230 ya kujenga. Mimi nitawajengea mwenyewe madarasa 16 hapa. Hii barabara yenu ambayo tulianzisha wakati nilikuwa deputy president. Leo hiyo barabara kidogo imechapa. Sasa hiyo barabara nitarekebisha, tutajenga barabara hiyo upya. Hatuwezi kufanyia ukarabati, tutakuja tujenge mpya hiyo barabara. Na itatoka kule Salga mpaka ifike kule Enosaen iungane na watu wa Migori. Ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii inasonga mbele. Leo vile vile mimi naenda kuanzisha university ya Emurua Dikir hapa ambayo itaitwa jina ya ndugu yetu Joanna Ng'eno. Alafu iendelee na watoto wenu wasome, KMTC wasome, wale wa primary school wasome, wale wa university tusome. Njia ya kubadilisha Kenya ni kuhakikisha kwamba tunatumia elimu. Hii dunia inabadilishwa sio na fujo, sio na fitina, sio na makelele, sio na mambo ya vita. Inabadilishwa na mambo ya miradi na maendeleo na mipango ya maendeleo na mambo ya akili. Kwa hivyo nyinyi wote tuungane, tushirikiane, tufanye hiyo kazi pamoja. Emurua Dikir tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wala anasema tumekubaliana. Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Emurua Dikir mnasemaje? Ulene.
Kule ne. Kule hata. Tutam. Hebu nione wala anasema tutam. Bas, hapa niko na ndugu zangu. Niko na huyu Dollar Line, mpigeni makofi. Niko na bwana Ntutu, mpigeni makofi gavana wetu. Niko na Tongoyo, mpigeni makofi. Niko na mama wetu.